আছে ৰাজস্থান জয়পুৰৰ বহুত ডাঙৰ মেডিকেল হয় ভৰিৰ কোনটো মানুহবিলাকক ভৰি প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰে তো কোনো পইচা নলয় ইয়াতে মাত্ৰ ডোনেশ্যনৰ ওপৰত হয় বহুতে বহুত ডোনেশ্যন কৰে যি ইয়াতে মানে চিকিৎসা হয় সেইবিলাক ইয়াতে ফ্ৰী হয় একদম বহুত ভিডিঅ' লৈছোঁ সেইবিলাক দেখুৱাই আপোনালোকক ভৰি ভাল কৰিয়ে ইয়াৰ পৰা যায় তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে এতিয়ালৈকে ইয়াত 17 লাখ মানুহে ইয়াতে ভৰি তেওঁলোকে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিছে মানে এনেকুৱা বেমাৰ ভাল কৰিছে 17 লাখ মানুহৰ গতিকে বহুত এইটো লেখত ল'বলগীয়া কথা এখনত পইচাৰ মানে চিকিৎসাৰ নামত কোনো ধৰণৰ পইচাৰ লোৱা নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া গতিকে বহুত এটা ভাল খবৰ বা ভাল কথা এইটো যে এনেকুৱা এটা হৈছে ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে চাওক আৰু ভাল লাগিব চাই एग्जैक्टली इसी शेप का बन जाएगा देखिए वो बना रहा है उधर देखिए आप वो देखिए इसको ओवन में तो गर्म करके और फिर ये देखिए उसके चढ़ाए वो एग्जैक्टली हमारी ब्रांड एम्बेसडर 1 मिनट की किताब देने नाट्य मयूरी राजलक्ष्मी कर्नाटक इसके अलावा हमारे यहाँ से कोलैबोरेशन मालूम किन लोगों से है MIT नाम सुना है आपने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है इसके अलावा कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक इसके अलावा लिवरपूल यूनिवर्सिटी बर्मिंघम सबसे इवन इसरो से भी हमारा कोलैबोरेशन है उनके ही सजेशन पे हमने HDPE शुरू